Konzo enginayo namhlanje impishane ukubonga ngingazi fanele ngithini ngoba ngihambile ngaya eThekwini bangilahla ngecala ngaphinde ngahamba ngaya eMaritzburg bangilahla ngecala asengena naseBloemfontein bangilahla ngecala kepha mina lezaka ningilahle ngecala nihamba nami la ngihamba khona ngapha-ke ngithi izinto ezakhiwa amadoda emhlabeni ayinasisekelo yasithetha kepha ezakhiwa oshembe abantu basezulwini zimile kuze kube phakade uyabona nje amanye amadoda kwethu angiwasele likobe labashele oShadrach bafaka phakathi nami bangifake kulona likobe uyavutha umlilo bawuphinda phindile kodwa ngisho bayaxakeka nje ukuthi awu Sata kakhumula ingubo angami phambi kwaNazareth akabani kanti lamaNazareth obababhombela ibeke ubhombela la no benenhlanhla wabekwa inkantolo ayinibekela ekhona mina ngila emzini yasebuhleli emzini wenyanga yezulu oyumkhulu wami kuyahlupa-ke ukuhlakanipha ukudlula ingqondo wasele bajika abantu bathi semishini ngoba befuna ukudla umuzi bazama bayahluleka lo muzi bonke abantu bayawudinga uyigolide bake basho abanye bathi hayi abafuni mina bafuna nina kodwa kube bafika mina ngizothi abanithathe akekho umuntu ofuna intende wonke umuntu ofuna intende iyeleke yami fune yakho lena ibekelwe mina bebengeke bonke labantu basuke la besuka khona bashiye imisebenzi yabo beze la bengazi bazokwenzani abalethwanga inkantolo labantu la balethwe uthando lusungaphakathi ezinhlizweni zabo